Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Kuwe-ke lapha-ke ukuthi uma kuthi-ke usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma-ke kuwukuthi-ke uyaqala ungena kulo-ke nje, wenze nje ukulungile-ke laphana-ke ungixhase ungaphumi ungalicindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke uqhubeke uyibese ethubeni lokuthi-ke uthole wonke-ke amavidiyo-ke ney'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizolungiza nazo ngizokufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje. Kuze ungaphuthi izinto owenza njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje laphana-ke ezingenayo-ke zihamba phambili-ke laphana-ke zithi-ke amaphoyisa-ke we-NIU asedubule abulala abalisa abangu-4 bafa ebebesendleleni beyobamba inkunzi. Amaphoyisa athole i-tip-off ngabalisa abasolisayo aphuthuma khona athe ayabamisa bagadla kuqala. Amaphoyisa-ke ebese ayabuyisa-ke wona-ke badubula-ke laphana-ke abangu-4 bavumelene ukuthi bayakuyeka ukuphefumula. Abo-4 laphana-ke badlulile-ke emhlabeni. Isigameko senzeke eThekwini-ke laphana. Amaphoyisa-ke azamile-ke ukubamisa-ke laphana-ke bona-ke base bathatha isinqumo sokuthi-ke abadubule kuqala-ke laphana-ke namaphoyisa-ke abesebuyisa-ke laphana-ke izinhlamvu-ke kwayilapho-ke la zibambana khona-ke ngey'hluthi-ke abawu-4 badubuleka bashona abakwazanga ukuthi-ke baphile. Mina ngicela baphathane ema-comment section ufushe uvo lwakho uthena-ke ucabangani-ke laphana-ke ngalo-ke lolu daba lelu-ke ngabe-ke uyawancoma yini-ke amaphoyisa-ke ngomsebenzi wawo laphana ngakwenzile. Bhala ema-comment section laphana bese kulungile-ke nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenziwayo ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke shisa-ke ngizolungisa nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje.